Mfite imyaka 49. Iyo ni imyaka y'amavuko. Imyaka y'amavuko navutse 1977. Ariko umuntu wakurebye mu maso urabona ukiri muto. Yego, iri toto. Ushobora kuba warabaye mu buzima bwiza. Ni ukuvuga ngo navukiye mu Ruramba hitwa mu Bijojwe. Ndakura tuza kuhava tuja muri Plaine 84. Haze kuba muri 90 nibwo natangiye ubuzima bwa gipagani. Mva nari muto cyane. Uvuze muri 1990 nibwo watangiye ubuzima bwa gipagani. Nibwo natangiye ubuzima bwa gipagani. Waravutse, wavuze ko wavutse? Navutse 77 1977. Mvukira mu muryango w'ababyeyi bakijijwe. Ariko ngeze muri 90 dutuye ahitwa mu Nyango Burundi. Noneho ukabona amafaranga menshi kandi udafite ibitekerezo byo kugira icyo yakoresha. Nta gutekereza kugira plan y'ikindi kintu. Nta bwenge nk'ubw'iki gihe bw'abana b'iki gihe ngo atekereze ngo afite vision runaka cyangwa ngo yagerageza agasavinga akazagera ku kintu runaka. Ibyo ntibyari ari mu myaka y'ubujiji kandi abantu bari nk'abatesi. Kuvuga ngo ayo mafaranga nta kindi twayamazaga. Nibwo twatangiye kuja mu by'ubusinzi. Ubwo inzoga mwamwaga ico gihe zari inzoga bwoko ki? Twanywaga inzoga z'isongo, agasigisi, tugeraho tunywa n'akanyanga. Ariko se kwico gihe wari ukiri umwana muto, abavyeyi ntibagufate ngo bagukubite cyangwa bakubuza ibyo wagiyemo? Barakubita baruhe bankurayo, banjana bansubiza ruguru kwivuko mu Rurambo. Ngo wenda hari na zagerayo ngatandukana n'abasore twanganaga twagiranaga urugomo, ngo wenda hari ngagira gute ngakizwa birananirana. Naje kugaruka nanone kuko na ruguru nagezeyo bikomeza kwa kundi kuko ari ikintu kera cyari kimaze kuja mu bwonko. Rero kimaze kusa naho kingize na cornique. Nuko nageze ruguru ntangira kunywa iri tabi ry'ibibabi kuko ari ryo ryabonekaga. Iri bakunze kwita igisoko. Kibakunze kwita igisoko. Rero nabaye muri ubwo buzima biragenda bigera ku ntambwe mbumusinzi mu rwego rwo hejuru. Ariko se ikindi nabasha kubaza, inzoga cyangwa se itaba, ariko reka tuvuge itabi. Buriya kuri mwa hari kintu wumva kiryoshe kiri mu itabi? Ari inzoga ari itabi nta kiryoha na kimwe kibamo. Ari ibyeri, ari bwoko bwari bwo bwose bw'ibyeri bwose narabunyoye. Nta nzoga nta nkoyi ibaho. Narayinyoye, Primus narayinyoye, Missing narayinyoye, Amstel narayinyoye, Amstel Bock narayinyoye, Guinness narayinyoye. Ni ukuvuga ngo za Uganda warage narazinyweye, za Simba za Kongo narazinyweye. Izo zose zabaga ziri muri ibyo bice kongira ngo za Rwanda warage ni mu Rwanda? Ni ukuvuga ngo mu Rwanda nahabaye imyaka 14 kuva muri 94 mu kwezi kwa 10. U Rwanda rwafashwe 94 mu kwezi kwa 7 mpagera mu kwa 10. Hashize amezi 3 gusa ntumbi zikiri mu muhanda. Navuyeyo 2005 subira Kongo. Urumva ubuzima bwose bw'amoko y'inzoga narayanyoye abaho yose, nta nzoga nta nkwe yibaho ayo. Kandi kuko warubajije nta nzoga iryoha ibaho, nta na kirazira. Iyo gusa umaze kuba chronique uvuga ko iryoshe kuko ari ku mubiri wawe ubusetinze ubusa nkaho umaze kuba inzoga. Ariko muri make ntabwo inzoga ntabwo itabi riryoha. Byose n'inzoga nta kiryoha. Itabi ryo ntirinagira. Ni ukuvuga ngo wobona n'iyo nzoga nk'ibyeri hari igihe wabinywa unashonje ukumva usa n'ugiye guhaga. Ariko byibuze wopfa kubona inzoga kuko inzoga zo mu kanwa ziraryoha nubwo byenda zigira izindi ngaruka mu mubiri, ariko mu kanwa ziraryoha. Nta nzoga iryoha mu kanwa. Umuntu wese utaranywa Primus yayinyweye aza kubwira kwirura. Ukikoza bwa mbere mu kanwa kubwira kwirura. Kandi koko nyine niko biba bimeze birura. Gusa iyo umaze kuyimenyera nibwo wumva uburyohe bwayo. Ariko kandi ntibuba ari uburyoha ukundi. Ubwo nuko ibiri mu maraso
imaze kukwinjira mwaba mumaze kuba umwe. Rero ndakomeza mvuga hejuru y'ubuhamya bwo gukizwa kwanje, ariko ndabanza mvuge imyaka murayumva namaze ndi umusinzi, ndi umupagani, ndi umunyabyaha. Ubwo nagezeje kuva muri 1990 kugeza muri 2024 ndi umupagani, ndi umusinzi. Ahantu nagiye mba hose nk'uko nahavuze baranzi, nari umusinzi mu rwego rwo hejuru. Nari umuntu ubyuka nka gatatu mu ijoro nicuriye itabi gusa, arico kimzukishe. Mu bitotsi nubwo byaba bimeze gute, nta joro ryo kabayeho ngo ndyame buce ticuye byibuze gatatu mu ijoro kugira ngo nje kumutara. Urumva ko ryari yaragukoronije kugeza mu rwego hahandi ushobora no kugucaho nawe ubwawe ugasigara gusa wumva ko ari itabi rikunyuzeho rwose. Rero ndavuga ukuntu amaraso ya Yesu agira neza, ukuntu Imana yankijije ubwo businzi, ukuntu Imana yankijije itabi. Habaye mu 2024 natangiye kuza nsinda nanywa n'amacupa 2 gusa cyangwa icupa rimwe kaba mbaye ibyatsi. Ariko ase dusubira inyuma gato, ngira ngo urubatse. Ndubatse. Ni ukuvuga ngo wubatse uri umupagani? Nubatse ndi umusinzi rwose, nubatse ndi umupagani. Kugeza igihe wagize abana? Kugeza ngejeje abana 10 ndi umupagani. Ariko se abana imbyaro 10. Ariko umwe yari yatambutse, nari mfite imbyaro pole cyane 9. Pole kabisa. Abana bawe bavuka umwa itabi, inzoga, gasinda imbere yabo, buriya nabyo bigira impact, bigira ingaruka kuri bo? Bigira ingaruka kuri bo, bigira n'ingaruka kuri wewe, kuko bigutesha agaciro. Utagaciro mu muryango, utagaciro mu babyeyi, utagaciro mu baturanyi, utagaciro mu karere. Ariko ukuntu Imana njewe yangiriye neza, reka ariho duhagararira cyane. Yego. Kuko ibyo nabonye ahari abari bameze nkanje bagaragaze kumva cyane, bamenye ukuntu Imana izikiza. Yego. Natangiye gukunda Miga ya Sunzu cyane, ntangira kugenda nyashakisha ibibashiraga mu memoire, ngatangira kuyumva cyane, akamfasha pe. Bukeye nza gukunda indirimbo ya Mbonyi, iyi ndirimbo ngo genda ubeho, baho. Ndayikunda, noneho uko nsinze nkayiririmba, aba no iririmba bugaca, umva imfashije ko nanje nshobora kugira gute kubaho. Nubwo nanje ubwanje numvaga ndi umupfu, niciraga urubanza nanje nkumva ko ntakiri umuntu. Rero zageze ahantu ntangira naja nk'ahantu mu materaniro, kabona nk'umukozi w'Imana arahagurutse aravuze ngo uriya mugabo nave hano, ngo natambuke tumusengere. Aho wari utarakizwa? Oya, tarakizwa, ariko akama ntungura mu bantu, kanisa ryuzuye abantu, ngo uriya mugabo ngo tambuka tugusengere. Yego Imana najiranze, yego Imana irankunda. Noneho ngenda ndushaho gukunda Imana, ariko ndafite umwanzuro wo kugira gute, wo kureka inzoga, wo kureka itabi. Numva ari ubuzima bwanje butohinduka, tunabasha ntaho nohera. Naje kugera ahantu sanga abakozi b'Imana baransengera. Bamaze kunsengera, uwo munsi ntahana icyizere cy'ubuzima, kuko nibwo natangiye gufata decision, nkumva noneho pe inzoga ndayizinutswe, itabi ndabizinutswe, nyamara nanabinywa, ariko bikasa nkaho gusa bibaye mu buryo bwo kuba narabaye chronique, ariko umutima utakigize gute
utakihaye birarikira cyane, bibaho cyane. rero sinareka kuvuga Revera Mutabazi Jean Claude bakunze kwita Gasongo. Ariko tukiri aho wavuze ko wakomeje gutegera inyigisho za Sunzu ngira ngo ni Bishop, ni Revera Pasteur, ni Revera Pasteur. Inyigisho ze wowe ushobora kuba warumvishe muri icyo gihe ziragufasha kumva zohindura ubuzima bwawe ni nkizihe? Ni ukuvuga ngo amiga ya Sunzu yose na n'ubwingo n'ubu ntabwo ntayaza ndutira ayandi. Amiga ya Sunzu yose azambira ubugingo pe, azanyubaka, ndamukunda n'umutima wanje wose. Iyo mpamvu n'amiga ye yose, ni ukuvuga ngo amiga ya Sunzu yose akubera isomo, ambera inyigisho zikomeza cyane. Waruvuze ko na Revera Mutabazi yagiye agufasha. Revera Mutabazi Jean Claude bakunze kwita Gasongo, Revera wa Hermoni, yego, niwe Revera wanje, nawe wabaye ikiraro canje, niwe wabaye ikiraro kinjabutsa mu gakiza campuje, niwe wabaye ikiraro kimpuza n'Imana. Nuko yamfatiye umwanya njana ku musozi kenshi, aransengera kugeza aho numvise yuko inyota y'itabi ikama muri nje. Nuko irakama nk'ikiziba, kurya kiza gikama. Kubwa amasengesho, inyota y'inzoga ikama muri nje mu kwa 12 muri 2024. Kuva ubwo inzoga irakama muri nje, itabi rirakama muri nje. Ya nyota wagiraga irarangira. Sinamenye uko bibaye rwose, nabwo ngo n'ubu ngubu nzamzibazaho bikanyobera. Ariko sinakubwiye ko najaga aho abana b'Imana bateraniye bakavuga ngo uriya mugabo nahaguruka, bakansengera. Iyo bansengeraga barambwiraga ngo humura uzakizwa, humura Imana iragukunda kandi irakuzi uzakizwa. Ariko nagiraga umutwaro mu bupagani bwanje bwose, nakundaga Imana kandi nkicuza. Ni ukuvuga ngo iyo nakoraga amadega nasinze, ni ukuvuga ngo nkarugurugaho nazaga ndema isoko kamara nk'iminsi 3. Naremaga iposho kazataha n'akazi rimwe. Cyaraziraga ngo ndeme iposho ngo ntahe rimwe na rimwe. Ariko ubundi kwari ukwama tugira gutya, tugakubita za ruhemba, tukagaruka tukazarema akazi rimwe tukazataha. Ubusinzi bene ubwo mu rwego rwo hejuru. Rero nuko Imana yangiriye neza. Hanyuma aho ndekeye inzoga n'itabi bikamye muri nje, nakomeje kwegera Imana. Negera Imana, nanone hari abavandimwe ntoreka gushimira bambereye ikiraro nanone cyo mu rwego rwo gukomera muri iyi nzira ija mu ijuru. Ni ukuvuga ngo Revera Mutabazi yamaze kuntibura mu gakiza, tanja muri Ministeri ya Ambasada, iyobowe na Perezida Semahoro mbere umugisha, arampugura, aranyigisha, n'umuvandimwe Muhondogo na Seti bambereye inshuti, baranyigisha, barandema, ndongera mbundi muntu, kugeza na bugingo n'ubu ndi umu ambasada, kandi ndi umukristo muri Hermoni. Yego. Ni urusengero nkunda cyane. Hermoni. Ni urusengero nkunda cyane, kuko niho soko y'agakiza kanje. Hanyuma wavuze ko wakoze ubupagani kandi ubukora igihe kirekire, ubundi numva n'ubukristo ari bwo niho kubyinjiramo. Ese muri iyi myaka wakoze ubupagani, ikintu wicuzaho cyane
niki na amafaranga none muri bwa bupagani muri bwa businzi kandi ndushobora kumenya umubari sinonamenya umubari nk'itabi ntimwarisangira aza abantu biwe abaze ba mayimayi uwo chef Rushema si umubembe uwo Mutambara ntiwabonaga ko bashobora kukwica urwo wumva nyine kubera ubusinzi n'ubundi nari impfuye n'Imana yandutse bageze aho baramfata barampambira bagakobanya nayimbwira mutetezi bati wewe umunyarwanda akora kurikira inka ntasoni sinokubwira amagambo wari wiyahuye bavuze ni kweli kugeza aho banditse baratuma baravuga ngo bazazana $600 zo kunshungura tibababwira ati izo nka nizo zizumucungura nakijijwe n'umugore umwe w'umubembe wazaguza mu rugo ku gatongo gatwazaga duhurira mu isoko dusa nabijibanye akaza aje kugurisha amavuta mu iposha karari wacu aze gasanga ndaho ngaho ndi umugozi ati uyu n'umwana wanje ntiyopfa ndebe ngo akaba ngo nawe ngo umuhungu wiwe ari umukoroneri muri mayi nuko nibo bamvugiye baravuga ati muramwica kandi n'inkaze muzifite mwanze no kuzimuha ubwo izo nka zari zingana iki zari inka 4 kandi zari hakamo 3 uko n'inka 4 bari banyaze bari bakurikiye inka 4 urumva intambara yari itaraba itaraturika neza ariko yari yegereje ku ndondo yari ihari bimwe byo mu Kagogo ne mu Gatanga byari byarabaye kera ariko zari itaragera muco hagati yari taranagera no Minembwe ariko hari hameze nabi nyuma y'ubwo nibwo Kawaza yapfuye intambara ya miturika urumva hari umwuka mubi mwinshi cyane nukuvuga ngo n'Imana yandutse aho ngaho urahasimbuka ubona usubiye mu rugo ubona kandi barandikuye ndataje naho uba warakirijwe ugatangira gushima Imana naho imba narakirijwe ariko rero Imana igira umugambi wayo kwari ukugira ngo nzace muri ibyo byose mbona ukuboko kwayo kuntu kugira imbaraga Imana igira imbaraga umuntu wese unywa inzoga umuntu wese unywa itabi wibwira yuko wenda ageze mu rugero Imana itomukurayo wibwira yuko ahageze Imana itomuha imbaraga zo kureka agende ahumure ahanga Imana amaso amenye ko Yesu Kristo yacunguye umuntu wese imbaraga zakuye Yesu Kristo mu bapfuye nawe zifite kumukura muri ubwo businzi akaba muzima nkuko nanje yankuyeyo rero nabwira umuntu wese abantu benshi bakunze kwibwira yuko ngo yoreka itabi ngo ntiyorya ngo yoreka itabi ngo ntiyobasha ngo no kuryama ngo asinzire ariko birya byose ni Satani uzubyereka abantu ariko iyo wamaze guhura na Yesu tuzumenya ko niho uzumenya yuko itabi ari isumu takindi ikiganiro cyacu ndabona kirimo kugana ku musozo muri uyu mwaka wo umaze ukijijwe wakiriye agakiza wanavuze n'abantu bagufasha kugira ngo ukakire bivuye ku nyigisho Sunzu yabwirizaga izo wakurikiranaga ku macano cyangwa se mu itangazamakuru wanavuze Pastor Gasongo wagufashije mu buryo bwo gusenga wakira agakiza ukaba umaze umwaka warakiriye agakiza uyu mwaka n'igice umaze warakiriye agakiza wo ibyiza woba warabonyemo niki ubona wari warahombye kugira ngo utinde mu byaha ndakubwiza ukuri muri iyo myaka yose nabayeho nta cyizere umuryango wari ukingirirana mba nta muntu n'umwe mu muryango nukavugishije ngo anumve hano notakiye ngo mubwire ngo wenda ndahantu ngize ibyago ndaboshwe none ni mu ntabare yahitaga yumva ko ahari ari faranga nshaka zo kuja kunzo yego nari sinzi uburyo no kubwira nari ntabwo izina ryanje ntabwo ryari rikibaho byari byarasibwe ni ukuvuga ngo nari umuntu upfuye ngenda ariko kuri uyu munsi ndashima Imana yuko famiye yangaruriye icyizere ubu turavugana kandi bakumva kuri kwanje
iri Imana yagiye ingirira neza mu buryo butangaje. Ubu nyine abana banje bamfitiye icyizere, umudamu amfitiye icyizere, ni ukuvuga ngo ababyeyi banje barashaje, nsigaranye umukecuru ka data, na data yashaje abizi ko nakijijwe, apfuye vuba. yego ndaramara amezi 3. Ni ukuvuga ngo ndashima Imana yuko yangaruriye ubumuntu bwanje. Asante. Ndashima Imana yuko yangaruriye ubumuntu bwanje, ndashima amaraso ya Yesu Kristo nanje ko yancunguye, ndashima ko naje Pasaka yangezeho, nagize ibyo nsiga nsanga Yesu. Ndashima Imana ko yampaye agakiza ku buntu. Ubwo turangiza, ndifuza ko wasenga ukanasengera abatwumva bose, ukabasabira imigisha, abatarakizwa bagakizwa, bakamenya ko Yesu Kristo ari umwami. Yego dusenga Imana. Wera wa Isiraheli, Imana yo kwizerwa, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri hejuru ya byose, urengeye byose, usumba byose. Wera wa Isiraheli, uri Imana ikiranuka muri byose. Data, ndagushimiye yuko wangiriye neza, ushimwe yuko wamurikiye, ushimwe ko wambohoye, ushimwe yuko waciye ingoyi z'umwanzi yarambohesheje, ushimwe ko wankuye mu bubata bw'ubusinzi, ushimwe ko wankuye mu bubata bwa Satani, ushimwe ko wankuye mu bubata bw'icyaha, ushimwe ko wambatuye, ushimwe ko wandinze ubuzima bwanje ntibwarigitira mu mworera. Wera Imana ikiranuka, ushimwe ko waduhaye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ubwo yabaga igitambo kizima gishimwa na twese, agacungura ubugingo bwacu ntibwahera muri Jehonomu, akatuzurana nawe. Niwe byiringiro byacu, niwe mahoro yacu, niwe mbaraga zacu. Data, ushimwe ko waduhaye Kristo, ushimwe ko waduhaye Kristo ngo abe impongano y'ibyaha byacu. Wera wa Isiraheli, Imana ikiranuka, wagize neza. Nkweretse mwami Imana yanje abacu, bagenzi bacu, bene wacu basubiye inyuma, baguteye umugongo, ubabere maso, ubahinduriye. Uri Imana igira imbaraga zitangaje, ugira ububasha n'ubushobozi bitagira uko bivugwa, kandi urengeye byose, kandi usumba byose, ufite imbabazi zitangaje. Imana y'urukundo, Imana igira ubuntu busaga, ni wewe Imana izigira neza. Ugirire buri wese ukwifuza, ugirire neza buri wese ugushaka, ugirire buri wese mwami wasubiye inyuma, umugirire imbabazi, umuhindure akumenye kuri umwami n'umukiza, utanga ubugingo, utanga bugingo we, utanga ubugingo mwami kubanywa inzoga, ukiza banywa itabi, ubarengere Mana yanje, ubagarure mu nzu yawe, ubagirire imbabazi, Mana y'imbabazi, basabiye imbaraga. Abo batarakizwa, igihe niki kugira ngo wakire agakiza, kuko kumenya Imana nta kindi gisa nabyo. Imana iruta byose, Imana ni umuremyi, ni n'ubuhungiro bwacu, ni n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Reka dusabe abadukurikiye bose, abatarakora subscribe kuyikora, mukore like, share na comment. Bye bye.